Ajde, krenu. Šimra Milan Andrijatki klub Kršćeg Novi Sparta skida do Vod 3. 15 kila, šipka 20. 15 kila. Ajde, je spreman? Ajde, 3, 2, 1, kreni. Majku ti. Ovo tresa mi se ruke. Osam, 9, 10. Bravo. Ajmo 30 sekundi, 40. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bravo, bravo, 5. Bravo. Ajmo, minuti 10, ajde, bravo. Ja, Željko. Vidi ga s bananama. Bravo, bravo, ajde, ajde. Minuti 30, ajde, bravo, odlično. Ajde, ajde. Bravo, ajde, 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 jak. Drugi, počeo drugi. Dobre. Ajde, 2 minuta, bravo. Milan, alo, Milan 4.33. Ja sam treću seriju krepao, nisam mogao povezati ovo stubar. Bravo. Ajde. Koliko broj? Koliko si radio? Ne znam. Ajde. 5. 5. 8. 10. Ajde, 3, 2. A, rame će mi opasti. Kurac, prvi pričao sam. Dobro, znam. Šta je Veljić? Šta je Veljić? Kako si rekla? 15, bravo. Ajmo 3 minuta. Što je Anđelo? Če ti govno, znaš? Eto tako. Šo, kamera. Ajde, ajde, 3. Sad sam ja jedini koji moram brojati. Da. Ajmo. 3,5, ajde. Ajde sad, 10. 1. Ajde, sve do kraja. Pokaže se. Ajde. Ajde, 6, ajde. 6. Ajde, 7. Ajde, 8. Još 2. Ajde, 10, bravo. Ajde, 4 minuta, ajde. 4 i 5. Ajde, 1, 2, 3, 4, 5, ništa. Ajde, polako, odmori. Ajde, 1 po 1. 6. Ajde, brže. Ajde. 8, bravo.
Ajde. 9, ajde. 10. Dobro, Anđela, brate, oće. Kako me nerviraš. Sve se čuje na slovu. Ajde. Ajde. Bravo. 5, jes.